Kalau nyun babaliak kepada Allah Subhanahu wa taala, babaliak ke Allah taala tongku tu ndak ada punya awak, ndak ada. Jo awak je ko nagagah ko babaliak. Manyengko. Hayai alimu kudarai iradai samia basir kalam. Hayai ayat siatu. Allah ilmu siatu. Allah kudarai siatu. Iradai sia. Basir kalam sia. Ado nanawa punyo. Kalau ndak ado nanawa punyo doh, berarti sabalunyo wak pulang ke Allah. Itu nande awak aja ndak awak punyo tu nah. Hayai ndak awak punyo, apalagi tanah. Apalagi tarana jawi awak dah. Nah ndak dibayi orang pitih itu. Ambo yo mo calian-caliannya ndak dibayi ndak melah. Tapi batantang lah je Tuhan. Ambo nak do pandai mengajuan orang semacam tu, do ilmu ambo tu lah. Cuma kalau ndak dibayi, ambo sarang ke Allah. Taye mola surat le jo Tuhan je lah badok ale. Lai talawan Tuhan. Tu kaji lai. Talawan di umi Tuhan mi. Terence mah yang nampak kan. Li talok madoan Tuhan. Kalau boyo nak kabagi-bagi era katiela. Fitnah lah, buruan lah. Tapi yang bo rasokan bagus tambah di fitnah, tambah di buruan, tambah di balai dia Allah ancak balai. Santren awak ni Bapak Ibu. Kami dapat buruan. Banyak orang mendaftar gini kok. Lah dapat lampi 4 lampi 30 lampi salokal gini kok. Pi kecembo ke Tuhan Allah, ya Allah. Kalau kami mengarajukan ini karena Allah, lillahi ta'ala, ya Allah. Di jalan yerda Allah, taruhan. Tapi kalau tidak reda Allah, stop. Tando direda ya Allah, tangko. Lillahi ta'ala, gaji guru minus. Dan saku guru minus. Makan anak-anak minus. Tapi dialah, ambo yakin, setiap kebaikan pasti dibalih oleh Allah Subhanahu. Nah, dia sadoi kuan dalam mengaji kuan. Ambo himbau awak sadoalah jan badoan juga kolai. Banyak kau berhadapanlah dengan Allah. Apa masalah kadualah ke Allah. Bakang ko sakit ke Allah mengadu. Jadi tu dua lu namanya kian. Ikolah pantang lah, pantang hantu, pantang setan, paburu, tasapo di ujung pematang mau tu Ujung tunggu Nyobanya bir sa orang lagi panange minuna yes tamam. Ari kecenta sapo. Mangata sapo de yes tu da pamay tama. De bidingin. Lah, de ulang melia. Kama kaji cerita ko hati zikir kalap kaji dia. Zikir di dalam hati. Muncuang dak manggari cuma hati berkata. Fa inna ma tuwallu fasama wajhullah. Kamaju awak berpaling di situ ada karajo Allah. Kok nampak dia awak urang kayo, janta cengang bana ka kayo. Ajo Arisal Aziz, dosa na awak nak urang kampung awak tu Kan kayo tu, alhamdulillah lah kayo pada awak taga sodewa. Tapi jangan tak cengang ke Jo Arisal Aziz, tercenganglah kepada Allah. Amanah Tuhan teman. Oto jo nak tetong deh dah Bapak. Nah, di kalau tak cengang awak kau orang lupa awak ke Tuhan itu kaji tak cengang awak ke orang kayo tu anda nampak dia awak Tuhan ni dah. Dia orang tu je awak tak cengangnya Allah hilang. Di baca itu kau nampak dia orang kayo karena nama ngayo ni. Nampak orang sakit parah aku berbahaya sakit engkau. Sakit. Hibuk macam ni. Karena capek. Namanya kianesia tau. Allah. Nampak dua orang gancak bana. Jangan tercengang. Ingatlah bahwa nama gancak ni tadi Allah. Di apa nantaswo takana dewa Allah. Allah takana. Taswo sesuatu Allah takana. Makin banyak ragam nantaswo, makin acok takana Allah. Sakit je sanang. Hino je mulia. Kayo je bansai. Babawa je bercerai, iduk je mati. Sadolah kabasuh dewat dalam iduk di sana ambo. Di mana saja anda berada, di Rantau, di Medan, di Jakarta, di Pekanbaru, di Dumai, di mana di Bengkulu, di mana orang tahu sekolah Malampuang, Palembang, Malaysia,
Singapura. Aceh ada lo kaman tahu. Ada orang jauh sekolah Aceh. Aceh, Serolangon, Binjai, Pagai, di maju kami nang berado. Apa jo nanta suari anto to bau mengenal Allah. Tu cawe le kaji le bilo yo le katanang pan yang taruh jo tiok ditanya. Ba kini jo payah kini kau. Cek kau minta wa ke kau lah. Wah tanya ba kini jo payah kau. Alah dah diwa minta dah. Nyolah payah kau minta lo wa ke. Susah kini kau susah. Ndak do le dah. Ndak do susah-susah dah. Bakin ni tongko alhamdulillah. Dulu awak babaju indah apa tidur? Ba moto ba bonda dado, ba umah dado, kini lah ba oto, lah ba honda, lah ba umah. Lah pakai ladang sawit. Lah ba batang kambie. Lah pakai buah anau. Buah tu buah nipah tu dijual. Buah anau, buah nipah tu diulang lah. Buah nipah. Lah kulo kini ambai sore mbo je beli sekali. Sumudo mani. Ambai. Dagang ada. Nah, jadi kini supaya nak tenang hati ndor sana ya. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah dengan mengana Allah, dengan menyebut Allah, hati akan tenang, dado akan lapang. Ba bisa takana Allah. Tu kaji tentu dewa Tuhan ni. Ndak tentu ba takana. Ba cara menentuan Allah ko. Ba kaji dulu yang karajiah tu buan angkasa. Ayah piangin tanah kulit daging uget tulang hati jantung gabu buah. Yang sabitah uji alimunur suhud. Uji am sama diri hayai alemu kodarai iradai sama basir. Uji muhad zat Tuhan nama-nama la ilaha. Tu batang tarikai. Lah, jadi bilo taswo nandak katuju. Anak sakit minantu ndak berusaha, padi ndak menjadi, jaguang ndak berbuah, tagana ndak baranak, sapadan dianjak orang. Taswo ndak taswo, supaya jan pan yang banau tak to bau mengana Allah ni. Ye ube waktu ndeh manidar mengana Allah ndeh manidar. Itu dah ngada ndeh manidar. Tu bangih ndeh kedan. Bangih je ke awak. Sejak bilo lo ande bangi ke den. Aja le awak naik bangi je macam le awak. Wah je calik aku je ke awak. Bentuk alur makan je ande bentuk Pahiu ama kalontong ka kadai pagi lontong lebih. Alai. Petang di mama kalontong ande. Di bawan. Oh mengajikan malam nu mandeh mah sugone. Atau pagi kita sanu petang tu. Induk kali lontong. Nah, ada apa sih nan? Kau besok pagi di malam kau lah rezeki kau menunggu. So apa lagi sinayan deh. Mungkin besok ditiku ke tiko. Nah. Dito induk sana tentang kaji tu tongkong. Tentang menenangkan hati. Kalau hati wala sanang, dado wala lapang, biarlah bansai ke. Ada lagu itu 78 keluar lo mah. Atau pagi makan. Pandai lah dia. Sore tiada takkan luntur cintaku padamu. Itu bahaya orang tu. Pagi nak makan dah. Sore nak dulu doh. Sayangnya. Kalau kau tu pihak. Pagi makan yang sore ndak. Sekali lagi makannya. Kini wa doa ke Allah. Walaupun takah tuna bansai, walaupun takah tuna payah hawa, tapi tetap kita cinta kepada Allah SWT. Nah, kaji nan sapinji, kaji paham nan seketek, ikolah bisua nang kita bawa ke makam ulama. Ka guru apa? Berziarah. Bisa pulang ziarah tu tujuan. Ziarah tu bisa pulang tu. Bukti pun. Kalau sudah ziarah apa ingin lembek na? Kalau sudah ziarah apa ingin lembek na tu? Ziarah tanggal 20 hari lenya.
menindak mengelician ziarah engkau. Mbak ya. Deh toh. Deh, untuk itu induk dusana ambo sadonyo di mana saja berada. Kini kita lanjut kaji paham lah. Bagaimana hubungan dengan Allah? Siapa Allah? Siapa nan disambah? Di mata gak menyembah? Apa isi sambah? Ba'abana orang menyembah jonan disam. Kau kaji lah ya. Kalau ikut dikaji dosen khusus